Dijual Grand Max 2018. Dijual Grand Max 2018 PSAC. Pajak mati 2 tahun. Tulang-tulang aman. Ban gundul. Bak kropos bak nah. Bak kropos. Sasis aman. Cuma kropos baik. 2018 mobil bukan bekas nomor. PR-nya AC tidak dingin, bak kropos, pajak 2 tahun mati. 57 juta. Surat-surat lengkap. Boleh bang, kesini bayarnya tuh. Kesini bay. Barang ori. Mobil pemakai asli 57 juta PSAC 2018. Ganti plat ya, langsung ganti plat. CG apa tadi? Ya. Murah meriah. Oke guys, cukup sampai sini dulu ya. Grand Max ACPS 2018. Semoga berkah. Ketemu lagi bersama channel kita Hafiz Otomotif ya. Jangan lupa share, klik, komentar yang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.